de mahu Ghana ne say ye ni brisika chen ye pedua ye hoden ye nua de hia ye nua o say ye ma ye nua hoto no mo ma ye na santima awura enti mesra Ghana for say omo nya ntoboase na omo nya buo se na tete ne ebu ade no omo nya buo ma mpanyimfo ye o say nya sempapa bi free tachi ma be ka kire ye wura sasema aban antoyi minim say me kan ye be ye me so ye me amfa me ho asempapa na me ka no kra na me anya bia me ko ayikuma se na say akoma dan a so me ntin koye de me pe me so metimi kurom timi asantini me hye me ma me ha ma me ntena ti yesra na no be nya bibi mfa Nice GA. Obisia, Asante Achim Hima Akasa. Yes, Asante Achim Hima Akasa. Na Nesema, Odi tu Gano Nyansa Wumpa, and Sema Ecosu about peace ni sa the Ecosum. Time out Niba Media, money some other bloggers because she has more aka and as or more as a bono route. Instead of saying Combe correction, I say yes, Prince in Kwanzani Prince the Chima Assembly. Omukani nyina ready fra asante ni bono which was never certified. Inye certified action na omoye no. So saade ne course no asante action hima de nsimbia tuga. Yes na asante action hima kansim me de beba. Yes and as me bo ahima no so kakra. Na before that no yegura enra prempe assembly hall na omo commemorate ye anase omo anase omo shefa ewo international education day. Yes anase international day of education na omo tena se na omo edin kama na omo hia ye ne nkura ne bi ebekasa ne ade na efe. Yes unse me kasa ina we video na da chen wa. Yes na ekoso a se de ekoye kama na we ekire se de yewura na koma school da na koma so na de bi opese school no entumpon enti no otumfo education fund otumfo scholarship ni ade na we na Janet kuma hu no se yewura ewo otumfo education fund minim da na odi se bituga enti ne ma abusiafo me chiacham epamucho asantifo me pamucho mo be chiache mi nsem we mu me pesa mi hu se yase asantifo no omo otumfo scholarship otumfo foundation otumfo I don't know money adai se me na me kasa mo asantifo nko school nti I na mo basa konya school ana no asantifo ko ba me person me ndwen kwaya me dey asantifo baba fa so me one because mo higher papa mo higher binu mo tete akoma because me wo kwaya me dey baba so mo otumfo foundation ni the asante man but then amuni me papa cho mo listing ne ma asantifo ni bi na me hwe because asantifo mo amankasa na omuni kopa mu de omudi betu so na obi a say omudi jende kopa to omudi asanti jende asanti kodu me papa cho otumfo foundation na ya mo ya ne say mo de ya dai mama pressure mama for your man yes na ya adwi ye hu se de be dwi afa because they say mo we bibia they say we otumfo scholarship de be foundation de scholarship ra ya mama hwa no mama santifo nko a nga me pebi o ana me ya igbeni wo free voter wo nya bi nka nya sanka me pebi aje ana mama obi a nka me pebi me pebi dia ma me nua na we be phone count I asemo nga we mka me kan bia nka ana when the Mr. Ghana himfu nyina say yes say obi aba adopted this kind of strategy ni entimi mboa ye nkola no begu kon say free SHS ne twamo twam because now no me kwati a omo se nkola no baba mo fa ma camera hey my camera say I have for almost starting adopting some strategy be make me aboa nkwala na mo we nkura because me say me need throw into no me ni anam ko adani me problem adani me ndeso me so me say foundation no ana I say otumfo scholarship de be me hu ayi no wo baby me ba hwehwe na me de atosoro ha because me ntia se because
much no mo na scholarship asante for mo de ba den babucho oh mo ma ye pre mo kumu ye asante for ko mo di awo secret loki na mo kumu ni pa aje loki asante for mo ya bad loki mo kumu ni pa kakra ati me kumu na so me fa me sanka mo top pressure my that's why me BP I do 5 billion because mente asie dente mo de mo kwa mo abribi biabi ne mo ni so nyakopo na de aba so mo di mudi to so asante jende asante kube asante baye si baye bi kwa di kuba se baye re se kwa de me wo de me sanka bi mo ma bre asante fo ma bre mo asante fo ni kwawufo ma bre se de ma bre me wo de me nka say I got more top pressure, my binumu. More my pressure. That's a scholarship, you mean, Yabian Camepo. I made a young crown ponso. Yea, mean you are in Caminia, no Cape Coast, no corner, Mediama. And that's what I have free young count. Well, as is our Miss Renfrey, Mebois. Where I am a yapa, I am a yanka, Minya Nanka. Oh, think I'm free one man coming and bet me a scholarship nibi. And as I say, just I'm a warrior Santini. Warrior Santini, I'm a scholarship nibi, Anna. Monka conversation as a as I'm not just I'm a warrior Santini and Aqua Winnie. Me Pamucha next week, me worry be a scholarship no. Me worry next week. Next week so hey. Any our bed yo. Yeah, assemble cry ni. The scholarship ninti me pentam kra. Ana me worry kwa pa minya. A citizen card bi wo. Say that Trump o pama amafo no. Ana tifo. Ana me worry kwa pa minya. Mon chambra ni mon chambra because nka sambre minu yinka nka membre o de anya hwe me fa ne sa na so me ka kire wo se mo haye mo ma ye pressure mo kum ye loki mo kum ni pa loki aye ata fudriso nti Janet na akotie no sɛ onya a wɔyɛ sɛ bia yewura mpo tumfo education fund nationwide a wɔyɛ scholarship for obia Ghana mpo abuchefo ne ade na me fa akonya we so dia ka kyerɛ Ghana man sɛ bia na obi a ɔwɔ ahokyere ne ade ukɔ education office bia na wabɔ modern sɛ wobɛkɔ na wo nsa ka yewura education forms no tumfo scholarship ana sɛ tumfo scholarship fund no unya forms ni bia no afele na odi bibi ahyehyɛ so kama said ye be ya enkoye say oh ye hu ni pass mercy fa obi bia ahyehyɛ so kama bia na oni wo akofra bia na wo akora bi ye ntwa kapre na ye wura mpanifo a woyi wo moda no ba yihwem na ye scholarship na ye ama nkola no sa pepepe na eti na ye nto ansem so asante achi mahema de futu bi abre ona bloggers ni ade a wo course wo kwa kusisi asem yenkuti no the man who Ghana and say, Yanni Brisika chain, ya in Pedria, ya hoarding, ya nua, the here ya or say, ya my nua hotono. Oh, my, na santimel rock, neither or quaco see any, and I saw quaco jani repine. Now, more true, a prepra, send a cast. Na kana mo say no, when I'm more, na senka, and the pacono, yes, I know, and now sebi or he no tia cunano so, chronosono, nanko bet to me a huncrofoco. And now bet me I should shame I'm here who crofoko. Naka punishment beer or say the mom. Ya the mom send ye beya and twatwaso and ya want twatwaso or being sanko ye beam if it's a near yang at time. Says sebi asanti maura. Say Ghana mo chimwa or no country. Your fans a Ghana in era. Nimo sebi mammy mobruni baby. Na sebi what done now acquire the bonnet. Nekasi a jo mammy capra number pack. Oh, they say what sell him and your man. Or no the abio better be chedibio. When the abio was covered tobio. Now where and now me no me no near mobile. Intimate Ghana for say. Omunyan to boasie. No munya bosa na tetini buade no munya buo ma mpanyimfo ye wo se nya sempapa bi free tachi ma be ka kire yewura sasma ban antoyi minim sa me kan ye be ye me so ya me amfa me ho asempapa na me ka no kra na me yes asante achi mahema na ikuti no he ne nsem a o kan me ne ya adwe eni kwan se obi
sorry ya no fa no wakasa tia yewura na o say na obi afa enkofo bi say yekosiesi yensiesi open so ai no asem sa untimi kan chem say because who is into you can gather a few people into no who na wo ye fa wo anase wo ka asem a ye certify me nka say no na yedi so enye adwuma sa yes wo dance nick dance wa bia unchan obia na wakọ akotu sa na mo anama wo tuye na ntwa yi dodo na e ka say ope peace yes but peace a open no enye sa peace we na open ti asem yi ye meme se meme de ye fe hu emme ka say amanfo bebre approach me say menya de ma omo ka kire omo say I don't charge for working for people because ade na wo de ba no say ade no de ba na say ade no emmoa I will not do it so minji usika no ka say waji usika nti no ekwan bia so ye ma me asem no ena sana etie o na mamento ase mate ase bia ensiesie ni ba ni ade no kotachi man edwomfo man so mo ntena ase man asantini ma ehyem ra ya ma ye wa habitim krom ohun nyoma ewe wontiri danso abiam wakọ ho no makoka akere wo mo saa na wo se wasati peace ohun de ekoso so wo se wasati peace a tie wi man anya bia me ko ayikuma sia na asa ya kuma dan a so me ntin koye de me pe me so metimi kurom timi asantini me hye mera mame ha mame ntena ti yesra na no benya bibi mfa ho emma ye na so yensan koya no ante sa akura no be doso me tu mi nibi na menya bi ne obokro no de mbe kwa mekọ but here drivers won so yenya ba bi to na park here car ntino e se bebi omo ba be ya adwuma no bebi aka no e ho so no ye ni se ye gina wa na be boaye nti eni kwa se bebi a omo ma banchefo so ba bi se omo nko gina omo so omo nko chinchina ha ya na omo pe ti na ye bedu ye na akoma dan force dem pene ma ye nyede ye mma ha na ka no krepa me ye bunu ni ba na sabi osantini firi ni kuro ma be hye mera ma me bunu ni ba enye ye ti be kan se be ma enyi ngua na ye yi banchi ngua obi kokuma se kodi bia wo ti kuma se ho nti se meme tia se na me no du kwa akoma na ne kire se meme firi akoma da ya na ebetumi aba so furu ana wo furu nti anu be da hu se bia ho omo mo no du ha se bisa ka se wa se dodo se na ya akoma da forecast ana dodo se na yetechima forecast afi wo me say ade na mo betena social media afa nipa fo bi a se bi omo ka bia eni ohene ba media o ka bia eni mo me ka kire wo ne o ka bia eni nti se mutu na mo bi na mo film se oni ba media na ana se ebe bia e certified a eni sa mrantie hene mo ne discount no mo ka bia eni aha ede e na yewura ebe ye ya wa mo amane ya opim so radio mo ni ade afa ma metu da ka kire ni bisa wo nti no ye oni ma bi o ma ko bi Royal TV no omo the same thing nti me ye mfa nyoma bi tra sa ti asemi aha so what one na say na ya fa we nipa fo bi aka mo ma enka no kure enkyere ye hoye wo ahu de ekoso wotachi man nso obi be ka kire say atena ba bi asati peace ti ye ka asem na enye say bi akasa bi pe enim de ye hu ni de ya tintia mitimi krom e ma we ma say na aka say ye dey ye oye no the same thing as omo ye na say strike omo so ba na enti wasati peace no ye ka no kure enye say bi bi enti no kure ene e wa ha you obusua feel free na kire wadwen e comment section on na me kai say e Kumasi yes Kumasi Hope Exchange Medical Center ai wo Kumasi omabo modern ai first kidney transplant successfully international say na me adom e local Kumasi for a doctor for ni di mo akotene ye kidney transplant na ma na successful nti e pese kire say e wa santimem na me kan wa se me pese me kire say na me adom asanteman epeja hye ne papa ase ti ase mi nti be kakra na eye asanteman mu ade omu nyina etimi ade aye amana akoso pepepe amana efe na abebu na afi okọ hospital kidney transplant no enye problem bi so what must aha so abusua we ne nsema na me pese me ne ubobo na ye chichi enen de dikan message subscribe ne share so de be ya afi so free na e kire wadwen o comment section me da so hwe makra